Ekitabo kya Nabbi Isaaya essura 15 ekifubiro kya Mowaabu. Ebi Nabbi yahanwire ahari Mowaabu. Ali orurembo rwa Mowaabu rucwekereziibwe rwamarwaho omu kiro kimwe, na Kiiri eya Mowaabu ecwekereziibwe yamarwaho omu kiro kimwe. Omwishiki wa Diboni aina mukiro omu myanya mikuru kukyurirayo. Aba Mowaabu nibaborogera Nebo na Madeba. Emitwe yabo yona n'enkomborra kandi boona beemwire ebireju. Nibagyenda omu mihanda bajwire ebiguniya aha mitwe y'amaju gaabo n'omu nteeraniro z'emihanda buri muntu naaboroga naacura munonga. Aba Heshiboni n'aba Eleyale nibataka, amaraka gaabo nigahika Yahazi. Nikyo engabo za Mowaabu ziri kucyurira n'emitima yabo ekatetema. Omutima gwange nigurira Mowaabu, abanyiginya baayo nibahungira Zowari na Egerasi Sherishiya. Ahari kwinamuka Luhisi niho bari kwinamukira nibacura, n'omu muhanda oguri kuza Horonayimu nimwo bari kutakira okutaka kw'abari kucwekyerera. Amaizi ga Nimulimu gomire, obunyansi buhotokire, obunyansi busya bwangire kumera, tahakiriho kintu kyona ekibisi. Nikyo bari kucwisiza ebi batungire byona, n'ebi baabiikire bakabyambusya omugyera gw'emikinga. Ahabw'okuba okurira kubugira ensi ya Mowaabu n'okuboroga kuhikire Egulayimu na Bererimu. Ahakuba amaizi ga Diboni gijwire eshagama, kandi ninija kureetera Diboni ebindi bihikirizi. Niyo ntare erikwija kurya aba Mowaabu abahonokireho n'abatsigiire omu nsi yaabo.